NgoPrimrose team Magutshwa. Primrose Magutshwa. Kunjani Magutshwa? Ngiyaphila lenjani? Ngiyaphila kakhulu. Akutshela abantu sibili ukuthi wena wangena njani esikolo leso. Mina ukuthi ngize ngithole i-application form yesikolo lesi ngasendelwa ngumngane ku-WhatsApp, and then ngase ngifila ngephepha ngaliprinta, and then ngabhala ngepheni amaphepha ami, and then ngase ngihamba ngawafaka ngaleso sikhathi amaphepha angikhona besubmitwa American Space eBulawayo, yikho lapho engahamba ngasubmita khona. So watshelwa mbani ukuthi kumele kube lento enjalo? Wezwa njani sutsheliwe? Ngesikhathi mina ngi-applya ngangingela lwazi oluningi ngalesi sikolo, nga-applya ngokuthi nganthabela ukuthi i-scholarship. Kwakuyinto entsha yimi ngoba ngibe yiklasi yokuqala, so kwabe kungakabi lolwazi oluningi ngesikolo. Primrose, nxa sisikhangela sibili sibona ukuthi kulabanye abantwana abakhatshana sibili abahlala endaweni ezingakhanyiyo lokuthi uzefika khona kuba nzima kakhulu. So abantwana abahlala endaweni ezinjalo bangayenza njani ukuze bengene kuhlelo lolu wena uphakathi kwalo? Kulula ukuthi bangene ngoba khathesi kunje bakhona abantu abalolwazi nge-scholarship lesi abavela endaweni eziningi zaseZimbabwe, emakhaya lasedorobheni. So laba bantu yibo abahamba be-spread ilizwi nge-USAP Community School njengami. So khathesi abantu abahlala emakhandeni sebekwazi nge-USAP Community School ngami. So kunjalo kulabantu abakhona abavela emakhaya laba bahamba benika abantu ama-application. Singathi kwaba lula kanganani kumbe kwaba nzima kanganani ukuthi u-apply khonapho uzungena? Batshela abantu. Akukho lula khona, okufunakalayo ukuzinikela ukuthi ma uphendula imibuzo eku-application ube leqiniso, ukhulume ukuthi wena ungubani, uvela ngaphi, ufunani. Yikho okuqhakathekileyo ukuthi uze uthole indawo. Kwakuthatha isikhathi esingakanani ukuze ugcine ungena khonapho nxa sikhangela ukuthi wa-applya wahlala isikhathi esingaka bakuphendula wayenza ama-interviews? Akubatshela abantu. Nga-applya sengizabhala imhloliso yezimseki kwakukubo October, and then ngahlala kwaze kwaphendulwa kubo November, yikho lapho engahamba khona ngaku-interview ngemva kwesikhathi eside sibili, and then ukuthi ngize ngithole impendulo yami kwakubo December. Sengize ngaphosa ngakhohlwa lokuthi ngangena ku-interview. Akubatshela abantu ukuthi kuyenzakala khona kusuphakathi kwakho? Kuyenzakala kakhulu. Okuqhakathekileyo nje ukuthi umuntu azinikele, ukuthi ma yenza into yakhe afake amandla akhe wonke, azitshengise ukuthi ungubani lokuthi ukwanisani. Like umuntu angazincindezeli, bonisa ukuthi ungubani ku-application lakho nxa ulifaka, nothi njengomntwana nje owesikolo, but ukuthi uyenzani futhi ukuthi uncedise abantu abaku-community yakho, uwenzela ukuthi lawe bebona ukuthi umuntu ozaletha imfundo ozayithola lapho yakhona uyiphendukise elizweni. Wasuthi sebekuthethe khonapho sebethi hayi sungangena ke ntombazana, wabatshela ukuthi ufuna ukufundelani? So mina ngabe ngingumuntu oyenza ama-sciences isikhathi esikoleni, kodwa ngithe sengifike e-USAP ngavuleka ingqondo ukuthi ngingakwanisa ukuthi ngibe even noba ngingaba yi-journalist, even ngisuka kuma-sciences. And isikolo sama-sciences kodwa siyafundisa njalo ngesiLungu la nge-reasoning, ukuthi nje ucabange njani, njalo abalimit umuntu ukuthi ayenze umsebenzi we-science kuphela. Bavula ingqondo ukuthi ubone ukuthi la ungaba ngomunye umuntu ofuna ukuba ngeyena, like bakwenza ukuthi ubone ukuthi even ama-opportunity engekho elizweni uyakwanisa ukuzenzela yakho i-opportunity. Isikolo wakiso yisiphi njalo lalifunda yini khonokho okwesikhiwa? BengiseNjube High School. Sasifunda kodwa nxa umuntu wama-science bekufanele ukuthi uhlale kuma-science ukhangele i-science njenge-science. So wena wavele utshaya i-science njenge-science? Usenza i-O level? Eh. Right, akusitsheleke ukuthi ke okwamanje
ufundela ukuthi wenze i-journalism kuyini okwenza ukuthi uthakazelele khonokho ukuthi ube yi-broadcast? So ngathi ngifike esikolo lesi esisha ngayenza ngajoyina iclub okuthiwa yi-media club, and lapho siyabe si-reporta ngezinto ezenzakala esikolo ukuthi kuyenzwani. And then kule class okuthiwa yi-humanities, ngeyinye iclass efundayo kulesi sikolo, kufundisa isikhiwa, kuyakufundisa ukuthi uboost confidence ekukhulumeni kwakho. So ngananzelela ukuthi vele mina ngingumuntu othanda ukukhuluma kakhulu. Bengivele ngenza ama-video ngingakabuyi lapha, but ngibona ukuthi akulanto engingayenza ngayo, ngangenzela uthando nje. Kodwa ngithe sengilapha bangifundisa ukuthi hayi, uyakwanisa ukuyenza lokhu, njalo ngiyabe ngipractice khonapha eklabhini lami ngilokho ngikhulisa iskill sami. So ngagcina sengibona ukuthi ku-right ukuthi ngithathe i-career path ye-journalism ngoba i-foundation sengiyiphiwe. Valelisa-ke abantu batshele-ke abasakhulayo ukuthi bangenzani ukuze babe njengawe. Mlaleli olaleleyo, into engayisho ukuthi nxa ufuna ukuthi utshintshe impilo yakho, utshintshe isimo semphakathi okiso khathesi, applyele USAP Community School ngoba lapha awusoze uthola imfundo nje kuphela, kodwa baza kuvula amehlo ukuthi ubone izinto ngelihlo elitshiyeneyo, uvuleke ingqondo, ubone ukuthi awudingi njalo ukuthi ulinde umuntu ukuthi azaza kunika umsebenzi, but uyakwanisa ukuthi wena uzenzele umsebenzi. So buye community school manxa ufuna ubona ukuthi impilo imnandi njengomuntu ofundileyo eZimbabwe. Le mali lapha esikhwameni kukhona ukukhipha yini khonapha? Esikolo akubhadalwa, unxa unguyikuthi awukhoni ukubhadala uyakwanisa ukuthi ubuye, bakhangela ukuthi wena ukwanisa ukubhadala i-school fees esingakanani. Manxa ungumuntu okade kufunda eMchabezi ubhadala i-school fees $15. Kuzafanele bazakwekela ukuthi ubhadale i-school fees esinjalo, but okunye lokhu bazakwenzela bona. So nxa kuyikuthi ungayekela uku-applya ngoba usithi awula mali, hayi applya, bona bazabona ukuthi bangakusiza. Sibonga kakhulu-ke Nkosazana Magutshwa, sikufisela inhlanhla sibili. Ngiyabonga.